Ja sam Robert Dacić, imam 31 godinu, po zanimanju sam magistar ekonomije, bavim se digitalnim marketingom već 5-6 godina i uz to vodim najposjećeniji putopisni blog Rio priče sa putovanja. Puno me, ljudi pita kako ne putuješ, kako ti sad, ali počeo sam da putujem po BiH, po zemlji i shvatio prvi put koliko je zemlja zaista lijepa i koliko nekako ne trebaš da odeš na Filipine, u Indiju, Zanzibar, Tanzaniju, već imaš jako super stvari ovdje i da ti ne treba i mnogo novca, mnogo para ako znaš prosto gdje da ideš. Ja se nadam da će nas približiti iskreno, ali mislim da mnogo stvari koje se dešavaju ovdje nažalost se dešavaju na neki način koji ljudi ne očekuju i mislim da naš narod prvi put može da izvuče u neku ruku pouku iz ovoga svega i da nekako prosto shvati da je nebitno koje si vjere, koje si nacije, šta radiš u životu i da svi imamo neki zajednički cilj oko čega ćemo se skupiti i da nekako radimo na tom jednom cilju da bi nam svima bilo bolje. Bilo je teško prilagoditi se u početku, ali shvatio sam nekako da mi ne preostaje ništa osim da radim na sebi. Iskoristio sam taj period možda na najbolji mogući način. Lično moje mišljenje da učinite neke stvari koje dugo nisam imao vremena da radim. Imao sam prvi put slobodno vremena nakon dugo godina da radim neke stvari koje nikad nisam prije radio, da naučim, kuhati, da učim svirati instrument neki i mislim da sam te neke svoje skrivene želje ispoljio sam kroz taj neki period. Pa mislim da je ovo super prilika da ljudi shvate da nisu najmoćniji na svijetu i da postoji puno stvari koje ne mogu utjecati. Svako od nas misli da je svemoćan i da mu ništa se neće moći desiti, da ima milion nekih prioriteta svojih u životu i da shvati koliko je mali. Mislim da ljudi ako sad ne shvate neku pouku nikada neće suštinski, jer ovo je koliko god loša, toliko u neku ruku dobra stvar da se prije svega vratimo sebi i nekim ljudima oko sebe i da te neke vrijednosti porodice, familije, prijatelja cijenimo mnogo više. Da, mislim da moramo biti ponosniji na naciju u kojoj jesmo i na zemlju u kojoj jesmo i stvoriti tu neku kolektivnu svijest da radimo stvari ne za dobrobit svog bića, nego za dobrobit nacije. Da će tebi biti u interesu da tvoja zemlja kao zemlja bude bolja i da tvoje komšije budu bolje i da ti kao ti budeš bolji. Kada čovjek putuje vidi jako mnogo zemalja koji su jako nekako ponosni svojom kulturom, istorijom, tradicijom i to nažalost ne vidim često ovdje. I mislim da taj neki kolektivni mentalitet se još uvijek nije stvorio i da bi bilo jako dobro raditi na neki način na tome da budemo srećni što živimo ovdje, da smo ponosni na istoriju koju imamo, na prelijepe destinacije koje imamo i ako smo jako mali da u neku ruku cijenimo sav taj neki moment koji nam je na kraju, da kažem, Bog dao. Priključite se razgovoru i dajte svoj glas putem UN75 online ankete. Zajedno se možemo oporaviti.